Ćao dragi prijatelji sa Facebooka, evo da vam pokažem ja još jedan jednostavan trik. Ovaj trik također možete svi izvesti kod kuće, znači nije od onih profesionalnih, ali ima takav efekt. Radi se sa naučićem, odnosno dinarom, običnim poklopcem, ja sam uzeo poklopac od dezodoransa i jednom flašicom kako god, znači koja je neoštećena i koja može tu da se upotrebi. Naime, ovaj dinar ću ja provući kroz ovaj poklopac koji je znači intaktan, da kažem, znači neoštećen, i tako da po svim zakonima fizike ne bi moglo da prođe, ali to kod nas mađioničara ne važi. Idemo sljedeće. Stavljamo ovaj poklopac preko dinara i radimo sljedeće. 1, 2 i kao što vidite novčić je prošao. Nema. Tu je, ovdje ovo je prazno. I ćao!